Mai ka koi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube channel biak tan ri net la mai thon riu dare asai October tarik chui na ta chat kum singnai na chui na padai the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the call Senapati October tarik chui na chanai JMA community rekaniu pupau ri khalau du mai ramdui koi administrative boundaries Assam Manipur khani Nagaland kau bye bye na naibam sini ngak lobam khang tan mai lading la lo kan the mitong lading hai October tarik chui na padai nung makuilong di Senapati district Manipur kau JMA Council North East India Assam Manipur Nagaland chong meeting kau ding lau kan chong e lading dai intau gan khau ram chong issue kabam azu khau naibam mai lung khau JMA Gwai Rilung Chamna Akhatna Sumai Lan Ram Ti Hai Ngak Laubam Khang Ding Laukan Chwange GCNEI President Isam Rangbe Pame Ri JMA Community Khangpu Pau Nun Ri Laudu Mai Gai Kan Mai Ramdui Pai Na Na Ye Kum Na Intau Thu Aniu Alau Nun Pangrui Mi Tuang Ramdui Gwai Hai Ngak Chuina Ngak Laubam Khang Nai The Tuna Sakane Ramdui Ngak Lau Khang La Lau Kan Mai Lading Tai Le Tuna JMA Gwai Ri Gwang Kariu Na Chun Sam Khang Khani Pu Pau Nun Ri Laudu Mai Ramdui Gai Kan Mai Ka Gun Dinai Bam Khang JMA Festival Hai Tat Kai Khang Ding Lau Kane JMA Chong History Khani Culture Ti Hai Ngak Lau Ngam Khang JMA Kaman Literature Hai Nai Khang Ni Ding Lau Kane Inbu na JMA Customary Law Kabam Gwai Kau In Sambam Khang Ni Ding Lau Kane GCNEI Jong Meeting Kautai JMA Naga Council President Apung Daimei JMA Council Nagaland President A Ernest Khani JMA Council Assam President Namke Nyumai Khani Kanyutung Leaders Azu Rekwang Kazao Laukane Meeting Kautai GCNEI President Isam Rangbiri Folk Song Laukadui Mebuk Popel leo tu mai ni release lau kane meeting khautai tat rai kan mai leaders azu ta chakhwang sulau mai suna minute akhat rai me kan nai lau kane Aizol October tarik chui na chanai Assam Rifle Battalion's headquarters kwai Mizoram korui lagan khangting kum ru inbu karam gongkan mekhau Mizoram Chief Minister Laldu Homari April kum singnai na chui na pungu lungkhau Aizol khawre para military forces nun ta lagan ngam khang sukhang Memorandum of Agreement signed sukan melam sa indau kan the Laldu Homari ka chong office khau press conference pam kan mekhau Wednesday New Delhi khau agreement signed sukan melam ta sa indau kan chonge MOA ta General Administration Department Jong Secretary Vanlal Dina Fanai Khani Lieutenant General Vikas Lakhera Director General of Assam Riflery sign sukan chonge MOA Kautai Assam Riflery Chui Nakatum Sector Headquarters hai Kalla Khani DIG Kai Raj Vavan Dang Khau Nai Metilau Bampuni Tiki Bai Mai Babudlang Chite River Khani Jerkau Khau Nai Megwe Chu Kalai Tat Ngam Company Thei Tuna Sakane Chiti Duitwa Khani Assam Rifle Church Area Ram Rikchuruk na kanai point chat acre sai buthum lung khau kalai tat company the inbu na Assam Rifle Parade Ground Lamwell Khani Kadang Khaunai me facilities kadai suna Unit Hospital School Area Khani War Memorial Goi Hai Academic Session Loi Metang April kum singnai na chui na pungu khau kalai tat company the tuna sakane Assam Rifle Rikalau Duni my building Goi Hai state government re compensate supni Assam Rifle re transfer sulau du my pochai goi the public purposes Khani Mizoram restriction of use of transferred land e kum singnai na chui na kanai bang khauri piu bampuni tuna sakane Laldu Homa New Delhi Good Megan Kau Army Chief General Upendra Dwivedi Tani Ariuna relocation plan lam khau kaphian kane mi high local mainun khang tan patbam chongi tuna Laldu Homari sakane Mizoram khori Assam Rifle nun ta lagan khang karam thau kan metai kum singkhat phai skill rik ta chat khau ka tuang mai akhat pat lau kan metang ri ka hau kan chonge mi tuang tan hai kadai suna Mizo National Front ri zaina ta gong kan chongi tuna sakane mi gan khau tai MNF Chief Minister Laldenga ri Assam Rifle nun ri civilians ru na khata suloi lau kan metang ri Assam Rifle ti hai Mizoram khori lagan khangtan sinthau kan chongi tuna sakane Tamenglong October tarik chui na chanai Hamai English High School Tamai Re Golden Jubilee celebrating in the praise of God's everlasting love to my team khau October tarik chui na charu khani chui na chanai kum singnai na chui na patai khau tat kai kan the Hamai English High School Golden Jubilee khautai Awangbo Nyumai Water Resources Relief and Disaster Management Minister Government of Manipur Re Chief Case Sunaka Zau Lokani Minister Awangbo Nyumai Re Politics Khau Gut Makau Tingkum Chui Inbu Mitong School Khau Hai Headmaster Suna Phunglau Kan Chonge Awangbo Nyumai Re Kamai Headmaster Phungba Mekan Khau Khani School Chung History Khau Naga Kuki Conflict Kum Chingkhat Pai Skill
secure na kathum khani rik secure na padai khautai school khangkung diang mai ariu kan chongi tuna sakane kum nami gan khautai school tong faculty khani incham na goirui akhang ran si laukan chongi tuna sakane program khautai Dr. Huni Bau New Mai Principal Hamai English High School Re School Tong Vision Khani Mission Lam Khau Salokane School High Kakun Khau Khani Dai Thau Mak Mai Bam Khau Bam Khwan Sini Alau Asu Khang Education Tong Kadau Cha Mai Tai Tilau Na Gwangkani Kumna asa ingan melung khau incham na singkhat phaithum inburi metric mi tong school khawri pass su tang kan thi tuna sakane Golden Jubilee tong kanai meeting mi khautai school tong alumni nun school gwangdat kariu meeting mi sukani mi tong ting mi khau hai Hamai alumni mansai phai inbu Inta Osa, medical doctors, PhD scholars, theologians, social workers, kani pom azu kau leaders subang may nunrui, guang kasao lokane. Zang nay tuang mung kautai science exhibition, leng may cultural lulam kani activities azu takay kane. How may English High School tamay tuang Golden Jubilee kautai, mi tuang school kau kulaw may alumni injam na nun, Osa nun kani puipu azu rui guang kasao lokane. Infal October Tarik Treat na Chennai Manipur Khauku Ki Jo Khani Maitai Community Ka Khaulat Lupat Khauri Kaniu Kai Sam Galau na Tadba Mai Pui Pangrui Guangni Mai Ningol Chakau Ngai Hai Boycott Sukhang Lading La Kanthe Manipur Khaukadai Suna Intai Minunrui Mikan Mai Alu Nun Khani Kaniu Kai Le Tuna Insen Mai Timik Suna Ningol Chakau Ngai Hai Tingkum Pum November Bu Khautat Kai na Bam Jongi Asai Kum Khang Suna Mito Ngai Hai November Tarik Kathum Khautat Kai Khang Sulau Ba Me Infal East District Sajiwa Jail Dangkau Ri Paktadba Mai Nunrui Lungkhan Khang Kasiam Lauba Mai Bam Kau Saturday Nung Tai sit in protest at Kai na mi tuang lat bam hai sa indao kan tuange kagan ting sang na kaniu kai galau na tadba mai pui nunrui pian mak mai indao na katup mai lung khau kaniu kai ti kwang laudat khang demand su kane relief came khau bam mai pui nun tuang leaders takhel lambam Ibe Yaima Devi Richam La Me Khau Ningol Chakau Ba Hai Boycott Su Khang La Ding La Lau Thi Tuna Sakane Kaniu Tong Kai Khun Nun Rui Kaniu Ta Kaniu Puning Kai Gwang Na Ngai In Sam Khang Kau Lau Gai Kan Me Ta Thun Ku Mai In Da Wi Tiki Kaniu Kai Han Gwang Dat Nu Mag Na Ba Mai Hai Rui Mi Tu Ngai Khau Ka Sau Mai Ka Ba Tai Ma Ge Tuna Sakane State Government Rui Kaniu Kai Ti Gwang Han Dat Khang Tan Azu Sin Thau Ba Mai Ti Hai Nei La Mai In Da Wi Kum Na In Kun Kyu Thu Kaniu Kai Han Gwang Dat Na Mi Tu Ngai Khau Kadamla in samdat pungi tu mai lumgai tu na sa indao kane. Wayanad October Tarik Treat na Chennai BJP's Kerala General Secretary MD Ramesh Rui Wayanad Lok Sabha by-election Khang Priyanka Gandhi Vadra Rui nomination file sukan me khautai katuang expenditures detail nomination papers kau hilau intang magi tu na complaint suna reject ti tatlau khang demand sukan the Ramesh Rui October Tarik Treat na Chennai Sunday kau sa indao kan me thailai na Priyanka Rikatuang AJL Company Khani Kagan Robert Vadra's property detail tai he intui lau magi tuna sakane Priyanka Gandhi Vadra tong nomination paper kaute National Herald case tong detail ka chau magi Khani Robert Vadra tong asset Kandi bai thang nai minun tuang details tai affidavit khau hilau magi tuna MD Ramesh Rui sakane Congress leader Priyanka Rui katong nomination papers khau asset detail income na lau intang mak mai issued hai returning official Rui nomination papers scrutiny sumai kan khau kaza gut khang BJP Rui demand supni tuna sakanthe Priyanka tong nomination papers se reject suwi BJP Legal Action ni Sintau Khang Supni Tuna Sakane Representatives of People Act Hilaina Election Contest Suni My Candidates Square Affidavit File Sumaikan Kau Nomination Papers Kau Kanyutong Assets Hilau Khang Directive Tilawe Kumna Priyanka Gandhi Vadra Rui Supreme Court Directive Da Tuana Kagan Khani Katong Dependent Tong Asset Pang Ni Hi Intui Lau Magi Tuna Sakane Priyanka Rui Affidavit Collectors Wayanad Kau Submit Sukan May Kautai Nomination Papers Kau Katong Net Worth Dangka Crore Runa Khat Point Chekyu Tachat Hilau Kani Kumna Kagan Robert Vadra Tong Assets Re Crore Rikchuruk Nga Pungu Nai Tuna Hilau Kani Tiki BJP Re Priyanka Tong Asset Hai Mi Khang Swang Inbu Na Nai Kande Tuna Sakane Tamenglong Ting Nai Luan Ban Chat Bu Tarik Treat na Tachat Kum Sing Nai na Treat na Patay Lau Chuan Kalan Ting Zin Nai Nai Sing Bang Ting Puk In Than Ne Ban Chat Bu Tarik Treat na Chekyu Kum Sing Nai na Treat na Patay Lau Chuan Kalan Ting Zin Nai Nai Sing Bang Ting Puk In Than Ne The Gaanphiu Mail DGM Chamche Subscribe Sulauni Mai Hametai Inquiry Complaint Sulauni Mai Guirui 9612535794 Kau Contact Sulau Puong
Mai ka koi na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube channel biak tan rei net lau mai thon riu dare asai khang tu cham hai khawring nga lau thei in chuan khom group makhai kai mi gan rui king in sam de la kho thon gu thei